Da ka jingang nut banyo ya ka school ba lan ka university ha kerdam kulai hari boh district ki khot jong ka seng khasi students union ha jing snok tilang jong ki khot ka seng RBOF hne ka sngi hadin ka jingyo jing tip halor ka jingwan jurip jong menteri ka sarkar Padang Usri Narendra Singh Tomar ya ka College of Agriculture ka badan ha kerdam kulai kilelej ban up ha kerdop jong ka selem ai jing hikai da ka bara da ki plakat bat perta hakmat jong te menteri sarkar Padang bagi samla pule ka ka than kim kwa shu ya ka college Henry Dawa Badewan Penlong no daga University namar kumba kalong menta ya ketika College of Agriculture ke Badan Hakerdam Kulai lepej lakmi daga Central University Impal. Bat ke bomi hap setia berkejeng kular jangka sorkar bante ya ketika University kabala Shimru ya kejeka kabala kot hadu arspa saupo akar ye. Ki dekat jong keseng KSU ha ketika senging kila lej ruban pendam mi kejeng thok ha ki signboard jong ketika college namar ki samla pulai kila dun kam daga University omdeshu daga college. Hagini kesengi lawan ru bani simbenta ketika jing dawa daw samla Donald V Thaba ubri General Secretary keseng KSU sengkemi nang taw samla biang bor paliar ubri Vice President usamla Ferdinand Kharkamni ubri President keseng KSU na North Khasils District Unit rengkat bad kespangut ki dekat jong keseng KSU bad RBYF kibaliang bad ra plakat hakmat ke kerdop jong ketika college dag beperta ha kejungan poi jong te menteri ke sarkar Padang Mario jingtip bakin penmi no daka College of Agriculture ha jaka jong Central Agricultural University ngila pelong nakaling kaseng ka jing ki hang ni habang ngila penkelah kerteng yang ni ka COE syaka CAU di hadir nang ta nalor ke jing ki ngila persang ru banyak kendu ya ki menteri napo ka sarkar Padang dibadipet ya ka tenat rep tenat riang tinggal alit cepo dali ustem arhajar arpuai ngila kendu aku tu por ngira artli kimat kawai ke di menta binginyo Vice Chancellor dikasih apa ni hu merkawai ke depan penkloy nomor mar ban seng ya ka CAU ha jaka jong ni ka CUE ngila le chedelhi ngila sa kapto kan sing ningim ya kendu bar ke de bakadang der election jong Assam te Minister Union Minister of Power no English po Goti apor bingile po Goti ngila yo ban submit ke memorandum berkata ke di ke memorandum ke baar ke memorandum ke benkong ngila pha da kamil hawarjar ka khandahi bar hausam arjar arpuai aka laiterik ubanai march ngilayo ban submit ya ka memorandum malayo ban kran uni uju menteri markhmat alor ke jingdon kam jongga CAU bangila peso u ba ka jingset syukur jongga sarkar India kalong ke bamla ban pediang lagi pai ba kalong gombaken kalong bakale mina yangi namar ba ningkong popular hadin pada ka ai permandi ui ibarit de helor ke ningkong remba hadin arsnem ui ba ka sarkar India ka sangap kuman kam shimla pesau helor ke jing dawa ka jongi ngilara ngilong baka jingwan jong ni ngin pelong beng ke jing ki mentang ngilang sepelong dang kumni ke jing ki andre ba lada kini ke jing ki jongi kamlong ka ba seiso lada kimpen snow kiti skor ke badan sedel hi ban ai ni kata CAU ke ban ai jing mentoy bagi samla pulia bagi nongrap kamot ngimpan si ba lada ngi pelong beng ini ke jing ki lada ki wan beng kini ki officials napo ka Ministry of Agriculture bar Farmers Welfare ke jing ki kan long ba khamting e susu cap penbet chwa ba kani kamde ke CAU kamde ke Central Agricultural University ni ke College of Agriculture ka bolong affiliated but ka Central Agricultural University ka ba dan headquarter hapo Impal ni ke CAU ka badan hapo Impal kadan ki colleges saman lagi jela ki bahap hapo ka than chtai lamingi ni hang ni hapo jelar ki dan ki colleges kum Shagaru Hills kawai hang ni but ini ki colleges kilong affiliated with ka CAU Impal but ka jinglong affiliated ki jongki but ka CAU Impal kalong ba ki dan sini ki yo tang ka jaka Andre ngipet ki samla puli ki jongi ki khana puli ki jongi ningkong shwa ibun kimyo admission hakini ki colleges kimyo admission hangte po CAU hangte ho omyam but kinong rap ru ni bikin de yo than kita ki jingmen toil ni te benefits na kini ki na ka CAU Impal ngila banong but kadaw betenrai pada ka bangingi wan ban protes sang ni kalong namar ba Union Minister of Agriculture and Family Farmers Welfare Narendra Singh Tomar wan yu kejat hang ni mat ka jingwan yu kejat jungu ka di bu wan pli ya ka to ka ni kisnat jong ka ni ka university Andre ka badan hang ni ka mangi ong mene ka di ka COE ausam arhajar chipau ban supai ban sekretiang biang sedien ka central government kala submit ka proposal ba ka jela Meghalaya Kaladon kam la ka jong ka agricultural college namar ba ka Meghalaya ka di ka agrarian state ka bagbabun hi ki baim ka kamay jakpo wet di dagarap karyang
dia kata ka proposal kelayak cakamat adu arajar kat san ru ngilang yo jing tip ba kaladan ke jing kentu na kaliang ka Ministry of Agriculture ba de banyak no step penterikam no ban seng no ya kata ka Central Agricultural University ka banamlong affiliated apo ka Impal dari ka banamlong autonomous lek ka ba ka headquarter jongka kan dei bihang ni apo Kerdem Kulai ti henry hadin nang ta kila yo ru ka jaka na po ka government of Meghalaya kani ka ba arspa sangpau ekar bakin seng ya kata ka university henry hadin habut kat nang ya kisnem bade apa dengan jengkemen jengkipat ba apa dengan jengkemen jeng samla puli bagi nongrap bagi yo ya kata Central Agricultural University hausi kala mi insan ka kubor ba kinam seng shu ya kata ka university kinam pankha shu gini sakwe university apa than stilam ini yang Kerdem Kulai penban kila seng penban ka College of Agriculture ka banlong affiliated hi berkati ka CAU Impal dengan ni ka jingle jong ka sarkar kalong kumba kam kensnap kalong kumba ka kendau thala ya ka jingkular ya ki pat ke beri trap ya ki pat jong jela Meghalaya kalau ko matok bersyukur bamkin snap nyanyi